Central Lairam Longlai the Lairam Times minin nan kut kanin lai na thongni kuleli pur zarhlinak thawngchimnak kan ngei lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na thawngchim tu mal som tluang Calvary Creek Fabu ni Chinland Council sena bomnak pek Central Lairam Longlai khopi chanmari sang a ummi Calvary Creek Fabu ni Chinland Council sena sing ni bomnak an pek Calvary Creek Fabu hi Central Lairam Longlai khochung LKBK local Creek Fabu a lai hol mang chunte an se Calvary Creek Fabu hi kum thongkhat le zakwa le somkwa a Myanmar ram mi sinak atlai I Mizorama aphan mi lai mi tampi chu rak thol doi an si cha Calvary Creek Fabu dir tu pu zet nitling zong hi kum thongkhat le zakwa le som riat in thongkhat le zakwa le somkwa tiang hi Mara Autonomous District Council ram saiha a arak ralzam mi thol an sitika kum thongkhat le zakwa le somkwa a lai Autonomous District Council munpi longtlai khwa a arak ichial chu nu kum thongkhat le zakwa le somkwa le pahni a Calvary Creek Fabu chu longtlai L4 sang pu zet nitling in a ama shwainakin dir ase Calvary Creek Fabu Assembly I anipe nak Calvary Creek Fabu dir tule chungtel na chu ralzam deuh mi an raksi cha a anja along lo ngai harnak tampi antong chu cha kum thongkhat le zakwa le somkwa le pani thothla bial khompi a chungtel sinak an rakhal nan tanga kan umlai I kan ma mi phun hol lai hol in pathian thangthat na kan ngei lai tia an rak ti na I assembly ni an rak chohlan piak na LDSA le ngurnun sangi high school longlai rian tron khat dingin min thut nak an tu thongni kul lili pur kul lekhata longlai district students association le ngurnun sangi high school na chu longlai district a chon nak a than chokho nak nga rian tron khat dingin min thut nak an tua hi Memorandum of Understanding a hin ngurnun sangi high school le LDSA na hi longlai district chung a phim thiam nak chong ngak cha tun mer nak Longlai district chung e mornak do Longlai district chunga mi phun kip zia za hum hak le dir kam nak a tron khat ding ti na aitel ngurnun sangis high school ni MOU sign a hin LDSA a affiliation to chol in affiliation fee thongni pay in LDSA tanga official affiliated school masabik si hi MOU hi ngurnun sangis high school IO in principal P ngurnun sangi chinza ni min athut LDSA IO in secretary pu Gabriel zo chona ni assign ve Myanmar ralzam konga Mizoram choza chu center choza bia an ngak Mizoram choza ni Myanmar ralzam biometric enrollment chingchia na kongkaw a center choza nolpek nak an nga liawa si Mizoram choza home department shrai tu na ni an chimninga Mizoram choza ni Myanmar ralzam thongsom thum le thongthum chingchia nak ding biometric enrollment manding kongkawa choza pi bia kan ngak liaw nolpek kan mu senin chingchia nak hi kalpi chol asilai trial nakding portal zong atlam tlingchang tia anchim hi kongkawa Mizoram Chief Minister Pulal du omani ralzam nasinak declare in lagnak biometric enrollment portal ser asikong arak chimchang chawza pi Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah nolpek bantukin tua asikong achim ralzam nasinak declare lakhi Myanmar rama kwat an phang tia chimin hi konga Union Home Minister Amit Shah atonna ka in pa rama remdai na ka umhlan chungchu kwat an silai lo tia bia arakam India ram huap KG Somsari Youth category ban tha pai pathumnak laipa TV vanlal dwa ta chu sungloi nga in don ase Central Lairam Longlai L3 a khosa pu ti sangkhu male pi nitlem na hi anfapa tlangwal vanlal dwa da chu India ram huap junior ban tha pai na ka pathumnak amu cha a Longlai District Arm Wrestling Association Young Lai Association L3 branch Lai Women Association L3 branch nani thongni kuleli pur ni hleisaria sungloi nga in andun
National Arm Wrestling Championship thongni kulili pur nirukin nisha Nagpur Maharashtra itwa mia Longlai district in azwam mi tlangwal vanlal duadani India Ramhuap Junior a pathumnak amu cha Longlai district kholuka a sungloi nga in andoni Longlai L3 Lai Cultural Center kam auditorium a chan mangin Central Young Lai Association Game and Sports lei shwai tu nale Young Lai Association Longlai 3 branch shwai tu na Longlai District Arm Wrestling Association shwai tu na le tlangwal vanlal duata sor tu apa pu ti sangkhu manani bichimnak an ngei nuwa Lai Women Association Longlai 3 branch Longlai District Arm Wrestling Association ni loksong peknak an ngei nuwa tlangwal vanlal duata ni alunglopnak bia chemin waile L3 branch ngun keng thachamnak in chan mannak di ter si tlangwal vanlal duata hi kum hleiriat asi a bantha pa izwamna ka azwam mi si kum kulle ni asi tianga bantha pa izwamnak a voinga azwam I gold medal voini silver pahni le bronze pakhat champion anga anak chu Longlai district a voi khat le Mizoram Novice Championship state level na a hin asi tutan India Ramhuap Junior bantha pa inaka hin minung thongni leng an si Lai Autonomous District Council MDC Pakua chu ZPM a anlut I ZPM General Headquarters Vice President Pu W Chuan Oma MLA ni zarhlinak tua Lai Autonomous District Council MDC Pakua chu ZPM a lutin thongni kulili pur nikula ZPM General Headquarters a Vice President Pu W Chuan Oma MLA ni MDC Pakua zarhlinak hi atwa hi zarhlinak chanmannak hi LDC Hall Longlai a ngei asi Pu H Lalrwal ki ma Treasurer ZPM Lai District Headquarters ni shwai in Pu W Chuan Omani LADC a chawza serkho an umlo liawa khan ZPM to state Lai Rail to asibantukin LADC a chawza serdingin ma alalo Autonomous District Council limhang hum him chu ZPM ni adu cha an chawza liawa Autonomous District Council Party dang kehleng phelkha ZPM ni adu mi sevelo MDC Pakwani ZPM a zumtlak nak he an lu hi lunglom ok ngai asi tia chim Lai Autonomous District Council MDC Siliao Pakwa ZPM a lu mi na hi tukum vaupi nilia MNF party chwatak mi MDC pasari pakhat nak pu mangmung chinza pani nak pu tilal engmwana pathum nak pu vi zathanga palinak pu BN thangpui panganak pu turto singh paruk nak pu ellal machwana pasari nak pu CL lianzwal na leya independent MDC pani pu en zangurale pu LR ding lian chinza na ansi elected member kullenga umnak Lai Autonomous District Council hin Longlai chan maribiala by election ngei ding ase tu dirmuna elected member kulleli umen Congress member pakhat le MNF member leini ni Congress member CM shwainak tanga an chawza liaw MDC Pakwa ZPM lutmi na laka hin ZPM ni MDC pakhat angei chiami he MDC pasha an nge BJP MDC pakhat a phone zuam cho tu leya MDC hlekhat an MDC Pakwa zarhlinak chanmannak a hin Longlai East Bial to MLA advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lalpek Lian Chinza Pu MC Lairam Chana President ZPM Lai District Headquarters nal heya zarhlanmi nani bia an chim chiao Bachwampui Joint NGO lung kinlo nak konga Central Waile General Secretary ni Assam Rifle how to JP Longlai District Bachwampui Joint NGO ni chathan chwain thongni kulili pur leisari zan leisui milam pali shonga parva a ummi Assam Rifles Major Harsim Rap Singh shwaimi ni Bangladesh Lai Ralzam Kongkawa pu silal wan thanga Bachwampui VCP chmu in anchol changna ka Assam Rifle ni VCP hi namne ngai in antwa kongle Assam Rifle Major hi nol ngei tu ni shemnak pek andu kong thongni kulili pur ni hleria ta chathan anchwa hi kongkawa Central Young Lai Association Secretary Pu Joseph Laming Thang Chinza ni Assam Rifle how to Lieutenant Colonel Raju Mondal chu thongni kulili pur ni hlekwa a thil sining a JP
Assam Rifle ho tu ni headquarter le nol pek an mu ban tukin India ram chunga ralzam zalong tukin lu le chwa chu zo felding si kong chimin India ram mi Lungtlai district khosa mi zapi chuan pi dingin an si kong le Central Waile le Lungtlai district mi zapi he rian chuan khatnak thangei andu kong achim Vachwam pui joint NGO chathan kong kawa Zemobia I thepal nak ruanga hi bantuk thil a azum kong Lieutenant Colonel Raju Mandal ni Central Wireless General Secretary chu achim an chathan I an langter mi Harsimrat Singh ni hi muna a shimlo Parva Station achwa taklo tia achim hi bantuk thil kong kawa maileya chun an ifim kan deu a hau tia achim chap Central Wireless General Secretary ni chun Assam Rifle na chu mizapi ni an chuan pi na ning chim in mailei a ifim kan ding in le mizapi chuan pi le dirkam tlak ding in rian chuan ding in bia ria thongni kulili purni hlei sari zan lei swimilam pali shronga Lungtlai district Parva a Assam Rifles Major Harsimrat Singh Shwaimi ni Bangladesh Chinmi Ralzam Kongkawa pu silal vuan thang pachwam pui VCP chu mu in VCP ni chaten arak don na thongni kulili biang re thlep ni hlei kwa a Ralzam lutharmi na video cover Kongkawa VCP chu nol in annol nak chu chawlang in video cover zong tua ase Assam Rifles nani an tua ding mi an tua di nuwa kalchol ding in ro an silewa video cover chu tua than ding in VCP chu annol hi nol nak chu VCP ni chawlang khoti lawin Assam Rifles nani VCP chu bedo cha lawin an vul pam I tlai team in a phone zong an chu asina in VCP ni ji phan nak ngei lo in a phone zong a chu kho than na hi kongkaw a Vachwam pui joint NGO ni chun emergency meeting outchol in Assam Rifles ando kal kong le meeting ni chun atang le ban tukin resolution antua pakhat nak pu silal wan thanga Vachwam pui VCP namne le ningchang lowin tlai tim konga Assam Rifles na chu joint NGO ni kando kal hi thila achuan vo ngei tu Major Harsimrat Singh hi nol ngei tu ni aran nak in suspend piak dingin kandu apani nak hi thili VCP namne nak silawin Vachwam pui khwa namne a Vachwam pui joint NGO ni kanro kan unaw Bangladesh Ralzam hi asikho chungin adir kam tu tianga azwam chwa ma maileya hi bantuk thil hi tihla se tia Vachwam pui joint NGO ni cha than achwa Chin Sor Ralzam khir konga MNF lung silo Bangladesh Chin Sor ni buaina fak anton ronga Mizorama arak zam mi minung nunaw zani leng Mizoram anlu nuwa BSF ni an khir na hi Mizo National Front chu kan lung atha shimlo hi nunaw hi Bangladesh an khwa a kir ngam ti lawin ramtang ni khwa chialaka an itar tahak an laka ngak chiale kum upa tam ngai an itil apoi ngai tia Mizo National Front ni thongni kulili pur ni hlekwa a chathan an chwa hi kan unaw na ni harsanak fak anton liawa Mizoram chawza adai ko hi MNF kan lung sishimlo annun nak cha himna kolin kan unaw na hi sutlam dingin chawza kan nol Chin Sor ram kipa chenchek mi na an inpi kan si kho zungzal na nga chawza ni tlak se ti kan du tia MNF ni an langter MNF chawza liawa Bangladesh harsat nak tong mi na ni Mizoram an rakfu BSF ni an kamna cha harnak fak pi an tong khaliaw chana Chief Minister pu zoram thangani kan unaw kham hi kan du lo nan ni zong ni Bengali mi Bangladesh in India raklut mi nan khamna lo tia ashona Mizorama tampi an rakzam bom chan dirkam nak twa an se tu chawza ni kan unaw harnak anton liawa an dei kau hi chu khurwa harangai asi Chin Sor dirkam pum khom tu an si kho lo tela chenchek tu siloading in ZPM chawza hi MNF ni anol tia MNF ni chathan an chwa tu tan kan thawngchimnak chu hi vial hi asiri e azau tu le angai tu na nandilak chunga kanilom mai zarleya kanitong than te na lai